ya Lucky Fire. Dutangira Bodyguard 2 umurinzi kabiri igice cya kabiri. Bimeze bite? Lucky Fire vamo. Dutangira dusaba Imana Emmanuel Lucky Fire ati Miss Naomi. Dutangira Bodyguard 2 Part 2 umurinzi kabiri igice cya kabiri. Tumwe gishize mwarebye umurinzi kabiri igice cya mbere. Uyu ni umurinzi kabiri igice cya kabiri. Bimeze bite? Ni sinya wifatiyemo nanone. Ntucikwe. Dutangira ya Bodyguard 2 Part 2 Lucky Fire. Dutangira ati Shimwe Naomi. Miss Shimwe Naomi, you are beautiful miss. Uri kutukonyo ugambi byamani. We love you so much Miss Naomi. You are missing, you are missing Shimwe Naomi. Many people we love you so much Shimwe Naomi. Lucky Fire dusaba Imana Emmanuel. Miss wacu na makunyabiri ni Shimwe Naomi. Dutangira ni superstar, ni number 1, na Agasoba na Kanyana na Kamarayika Angel from God. Watu muri ko tayari neshe. Dusaba Imana Emmanuel Lucky Fire. Picture and image from God ni Shimwe Naomi. Dutangira Bodyguard 2 Part 2 umurinzi kabiri igice cya kabiri. You are missing, you are missing Shimwe Naomi. Many people we love you so much Shimwe Naomi. We love you so much Shimwe Naomi. You are missing, you are missing Shimwe Naomi. Many people we love you so much Shimwe Naomi. We love you so much Shimwe Naomi. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga? Gana umuvuzi gakondo ukorera mu mujyi wa Kigali uvura indwara nyinshi zananiranye, cyane cyane indwara z'amarozi, indwara zo ku ruhu, indwara z'imbere mu mubiri. Avura indwara nyinshi zananiranye. Wamusanga kuri nimero ya WhatsApp 0785221354 cyangwa se ukamusanga kuri 0722509510. Avura indwara nyinshi zananiranye. Tuzingura umugabo bafatiriye, tuvura indwara z'amarozi, tuvura amarozi y'amahuherano, tuvura amarozi y'amategano, tuvura uburemba, tuvura ubugumba. Dutanga umuti utumutera akabariro neza, dutanga umuti ku badamu bakagira amavangingo, tuvura abasazi birukanka ku gasozi, dutanga umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga, tuvura ibihato, tuvura amahumane n'izindi nyinshi zananiranye. Wamusanga kuri nimero ya WhatsApp 0785221354 cyangwa se ukamusanga kuri 0722509510. Namwe mwese mukora umuziki mwifuza gukora ibihangano byanyu ngo bijye ku rwego mpuzamahanga, igisubizo cyabonetse. Mwagana Touch Entertainment. Touch Entertainment dukorera i Nyamirambo ku nyubako iri hagati ya Club Rafiki na Beka. Dufite abaproducer b'inzobere bari ku rwego mpuzamahanga aribo Traxlayer ndetse na FDX.
muri Touch Entertainment umukiriya ni umwami, dore ko twayoboye uruhando rw'umuziki kuva kera. Muri Touch Entertainment mwana duhamagara kuri 078 322 7489. mwese muhawe ikaze muri Touch Entertainment. Ku bindi bisobanuro mwana dusura ku rubuga rwacu ari rwo wa@touchrwanda.com. twinjiye mu gikorwa nyirizina abantu bakuru. Senior people, umurinzi kabiri igice cya kabiri. Senior Agasobanuye kuri Instagram, Facebook na Twitter na YouTube. The Bodyguard 2 Part 2. Tubarishize mwarebye umurinzi kabiri igice cya mbere. Iyi ni umurinzi kabiri igice cya kabiri. Mugenzi ni sinyawe wifatiyemo ino muranzi ku ifarashi yanjye. Semvunika mvuga baranse amafarashi yabaye ibihumbi n'ibihumbi, ntabwo ifarashi ikiri imwe. Bimeze bite icyo nkozo cyose